Ke School Sacred Heart Secondary School ke Badan Hakasnong Marman Ribhoy District, Klasya berngem hakakenhun kipat Karbi, balatip kum ke Karbi Traditional Faith Association, namar kejingbu dur Jisu, Mot Maria, bat kiwe kitiar kibapin pau ya kaniam Kristan. Kini kejingja kala pau pertai hadin bakasenjuk kirang basnong kathan marman, lembat ke Joint Action Committee ki seng balang, kibakin thup ya ka RBYDSO, RBYF, HYC, HITO, bat AMKA, Klalait ban bo dekat Siti Ujor hakasngi palai syau Deputy Commissioner ke Ribhoy District. Upresiden kesenjuk kirang basnong kathan marman ba Diren Kleng batu Secretary ke All Meghalaya Karbi Association Bistrukan Timung habai kren makinong thok kubor kilayat hu bakakenhun Karbi Traditional Faith Association kadikakenhun badang suseng haka arsan tarik urempang hakapur Assam. Kiat hu bakani kaseng kala berngam yakani ka school mission bakari banuweng no Mardor ya umot Jisu berkidur Jisu naga skul. Kala berngem ru balada ka skul kamweng kakinhun kan sawan matpun perahi daladi. Kayat hu banalor kani kakinhun kala dondu ya kajing berngem lingba ki poster jong kakinhun San Milita Sanata Samaj Bana Assam kabala sapriang state hakirin san social media hakathan. Hakan ni kasngi kini kinhun kinong yalam na marman kilalit ru banyak kendu ya Superintendent of Police ke Ribhoy ban kintu ba unshim kia marmar ya kani kam jong kini kiri usutnem. Jawab akan wanra ya kecing tut haga sukasan. Kila kintu ru ya ki Board District bagin penlong marmar ya kecing tokit ban lap ya ki brio ki badan keti. Niwan hang ne kumba ki perluk nungkren bakmat kila kren haga ba ngelayo ya kataka report ling bag social media kaba mi haga arp nyu terit jong ne punai haga ba kaladon kecing ong ba kalon kecing maham nakaliang jong giri usit nyam haga ba kuwa ban wain dan ban prai ka durmot Jisu dan kini no ki traditional design lan ke symbol hakaing mene lan hagi school ke ni nakaliang ka amka ni da bagi sukia bat ni yosio habang yosio ya kene report ni sosik jur ban penum jur kene report baki mede ban lam bakla haka bangi nad ban syang don apa ni gajing sup sungsan kemudian kena ka gajing thut te sempat ngai kulai gini ke Joint Action Committee bang lawan langkane kapor ngaru kumawai hinong yalam gibaritam bat ngabat kumus senjuk ram asyong Sharman ti ngiwan ha kane kapor layak ban kendu USP nadu menen ngalai kendu ban mentar siru layak ban kendu EDC badan borom bat kumjiru DSP ti layak ban submit ya ke bala jia nang kajingwan jungi kajingwan jungi mentak si kalong bangin wanra kajing sungsai di kuman syuatu lengkot habede bat kene jinjia kadon kata ya simlai ka baladap kadon kawai ka jingyalang kaba kerteng kaba shot kaba mela ban khat lengkot kadai ka Ketifa lani Karbi Traditional Faith Association kata ka jingalang dan kata ka meeting di penlong ha Shiliang Assam kabaran ha border Assam Meghalaya Assam ti ha ka bidai bat ka meeting le sengi kinong shinong jong ka area hi baro ngingim tip ngimbana ai te kalong ka ba songlong kalong ma ha ka si nongkong kala dai ka si ka ba ki kimi pa ki haban sanran ya lagi kon di kita kikun juga dan kimi pa kibawan bu school ha sekarang secondary school marmai di kai ke ba penlongo kalong ba katkum ngeji tu jeng i sister tu yang ba kadon kajing ya keren ha